UPSC tamu khainke brok IPS IAS IFS brok no interview na oro ke president of India bini nok je medical ni a headquarter thanai aro chungmia case paimani Hungka amjo tono ang norkna ani channel lo taisa lamsogum ang tabok oro kebono high court thangi tongo kaisa hearing ni bagai tini ni case onek no interesting case abo kaisa MBBS student bo bini need exam undergraduate ni pasong paifano bono admission riang tongka abono challenge khanan bagai ang tini oro faizak dili high court jeng first order kaham numan kha ang norkna explain khanai o case ni bagai ang high court sokpai gana sopai ang norok no funglai tini onek no busy tabuk ang norok no je funugui tongmani obo chini prime minister of India bini official residency norok ani debrabo nai tongmano obo no bini nok security rok asken kabang oro waisa wisuke kisikiribo photo rok videography rok nanan bagai haifano ang ani subscriber rok no funungnani hinai ang ke bisentin Katitino ang o video naka ang kebo katino tini ni case pori tongo tabuk hinke technology asekeno phaika jeng case file lok kedi sikhaina nangya joto tebon mangno je file stock diary payo ang je scroll down scroll up marking khaina ningke abo bu facilities tongo norok naimano abo hinke UPSC Union Public Service Commission je IAS IPS rok Prong ni interview oro nongo. Prong no je funung mani norok naiman kana obo kaisa UPSC ni headquarter UPSC tamu khainke brok IPS IAS IFS brok no interview na oro je brok prelims mains exam clear khaipai mani pore je IAS rok ona musuk norok oro no ma fainai norok UPSC mains clear ong khangke abon pai khangke norok musuri o tilangjang nai labas nawo a jagang ke norok training ma khainai obong ke chini Delhi High Court court naithok jobo yang angge fil ang video khaiman ke ayang mang khayong obo ke ani dol tinin tabuk no printing khai phaimani obo set miabo office of print khailian bagai or print ma khaika kaisa set judge no rinai ta kaisa angke opposite council no kaisa angke ani bagai tabuk no chini hearing payo oro Delhi High Court ang tini o court tamogi faingke kaisa student bo need exam nika need exam ke je doctor por nai musuk je dentist rok na musuk je BSc nursing por nai musuk brok a mane form fill up khayo application a exam return bagai ani je client bo a application fill up khai payment pore bo exam bo participate khaga exam participate khaiman pore bo ongka kaisa disable bini low vision result declare khaiman pore je PWD candidate PWD mane person with disability je a candidate brok 5% reservation seat nanan kangke je designated hospital thangai brok certificate kaisa mano ani client bo same amte kena process thanga bo certificate nanan bagi Lady Harding Medical College thanga a medical college tam khai kangke bono je 40% tongmani 40% ridika haifano je telescope magnifier baike bo as 10 degree ni bisinung ya hanai amake khai bono bini MBBS pornan bagi bono rilia ongke jeng high court fai jeng kaham order manka oro high court jono sakam je up petitioner no bono first preference rinan bagai je oro Delhi High Court ni order tei abono tini ni updates aboke ani office ani building kuchu Pungkam jotono lamsugo taisani channel ang tabok high court thangi tongo tini ang je case thangmani abobo kaisa medical student ni case
o case ingke bo ingke already MBBS por paijak tabuk post graduate khainan bagai bo apply khaimani pore bini certificate o je RML hospital 35% disability khai rijak abon bagi bo admission nai meng tongka admission nana hingangke 40% ongna nango bono je hospital issue khaimani ingke 35% amai ke disability ni certificate o rika abon bagi bo tini admission nai malia o kesak bus ke AC bus o ke AC bus ya bo member bus ang tabuk oro cafeteria wase ang tini je aidrabno roglo samani medical student ni case tibagi phai nei tini pura din kodo nongkha ang tabuk no court hearing payo court hearing pai chen ang kuno lanjo khaje ke tam ni ang yang busy ni bagai chen tini kaham order noman kha a student ang je represent family aims ni je doctor ro kaham report norika report wi bono eligible karika tabuk bo post graduate bo pore manai je court di order through ang mukusi no tam ni ani client no kam tike successful ong kangke obong ani chini office ni chini ani dol no obong city bus office awani bagi onek traffic jam miawong ke ang asuk video ro se khaimalia tam ningke asukhen busy ong kha time simalia haino kisa segang starting of video khaika abon pore ang khaisi malia haifona ang miawo kaisa o kaham order no manka je ang mia petitioner no represent khane thangmani bono allow khai rijaka aims ni report kaham no phaika angke aims brok code submit khaika je report ke bono doctor pornan bagai taisa permission rika ke jeng kaham order no manka obongke raw civil hinjago police rok tongo or especially MP ML rokni case ongo norok mai man tabuk no ani je matter tongmani oro raw revenue code tabuk no paika pai ang tabuk ongkhari tongo Ministry of External Affairs a officer thangnan bagai kaisa kam tongo ajagawo baksa borok saime bo tongna tamo Ministry of External Affairs nge je country by country je diplomat e aborok brok nayu chini country by like for example India by Australia, India by German, India by Canada je country by country no kaham relation khainan bagai aborok mane nayu ta chini presently norok saimano Dr. S Jaishankar bongka chini external Ministry of External Affairs currently bo norok media YouTube rogo kabangmano nai tongmano bo onek no kaham orator ke tai bo kaham officer bo hinjago bo age Indian ambassador bo tongjak ke tabung ke bo minister mankha ang tabuk je museum ni samani o museum o chini Ujjainta palace ngai chini Tripura ni mani rokbo o jaga o display khaijago ang college tongpuro oro phaijak oro berainani bagai ang onek khushi nangka chini Tripura ni je ageni mani kasam rok o jaga o nugui ang norgono phurungnai je waisasuk oro phaiye yang oke president of India tongo of के पार्लियामेंट कसम of के पार्लियामेंट कटाल yang के इंडिया गेट आंगनर रगना फुनुंगनाय पार्लियामेंट कटाल obono ang tabuk Ministry of External Affairs aboni office buskango achugui tongo tabuk no court thangpai tabuk ang oro phaika kam ni bagai ke president of India bini nok yang side ke chini prime minister bini office obong ke Ministry of Finance for je rang rokni ge oro dilongo u abong ke Ministry of Home Affairs yang sign ke Ministry of Defense yang building
yang hingke Ministry of External Affairs. Tabuk ang oro ni paikangke je medical ni headquarter thangnai aro chung mia case paimani director by malainani cheraino admission rinani bagai oro ni gandar no ang auto by no thangsinai gandar ni bagai oro nai tongona ni ulkulo taisa